kitabu de babu 11 dambugal 10 ɓangal no yewtan fi salati tatawu'i fi julde nafila hara ko nafila waɗirteɗo volontaire koni volontaire ko haala français on accake julde nafila waɗirtede yiɗi tun immagol tun waɗa dinŋe muɗum on naafa embere ko faala lernde faala e noone no faalira ko ɗum woni salatu tatawwi e ila mo ande musidɓe an julɓe jentiɓe o tafsiru an amma rabbakum no joomi mo on no joomi men en fuu min abdoullahi kalam ɗo tawa subhanahu wa taala shara lakum o shar'inani on bi janibi fara'idi salawati takko ɗeɗo julɗe farilla attaqarruba ɓattorɗum ilayhi faade kam makko kadi bina wafili salawati nafiluji julde kadi fattatawwu e immagol juula e hoore yiɗi mu'um bisalati ka julde min afdalil qurbat ko jiya ɗum e ko ɓuri moƴƴude ko Allah ɓattorte badal jihadi ɓaawo jihadi fi sabilillahi ndin feƴƴi wa talabul ilmi e ɗaɓɓugol gandal feƴƴi amma haɓugol jihadi e immagol ɗaɓɓa gandal surtout gandal islam baraji ko woni e ɗiɗo ɗiɗi konko ɗum ɗo tum ɓuri nafirgol julde nden limudawamatin nabi sabu dumagol annabajo sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi e dow ɓattorgol ila rabbi faade ka joom makko bina wafili salawati nafiloji julde wa qala alayhi salatu wassalam nelaɗo makki istaqimu ñiɓe walanta su on wawata kontude walamu ande anna hayra amalikum ko ɓuuri moƴƴude golleli mon in fo a salata ko julde nden wa salata julde nden tajma hinde hawtodir an wa annoneji boy minal ibada kal qirati wano janngugol war rukuyi wa sujudi wa du'a e du'agol wa dilli e hoynugol hoore mum teddina Allah wal khudu e yankinare wa munajati rabbi e sondagol Allah subhanahu wa ta'ala wa takbiri e habbirgol wa tasbih subhinagol wa salati alal nabi e julgol annabajo sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo fop no hawtodir e julde nden wa salawatu tatawwi julɗe nafila yiɗi jeɗen ala naw'ain hiɗe woni noneji ɗiɗi annawul awwal noon arana on salawatun ko julɗe muaqqatatun waɗintinaɗe bi awqatin e waɓutuji muayyanatin toɗɗaɗi a wata juulude julde nafila nden so wona on waɓutu ɗon hewta e kadi embere ɗen darɗe ɗon watu samma ɗum ɗon hino wi'e bin nawafilil muqida nafiloji eɓɓaɗi wana usani noon e ɗimmo on salawatun ko julɗe gayra muaqqatatan harana waɗintinaɗe bi awqatin e waɓutuji muayyanatin toɗɗaɗe wattu samma ɗen julɗe ɗen no wiye bin nawafilil mutlaq nafilaji wellitaɗi tun immagol tun waɗa lernde faala wannawol awwal noone ara noon an wa'un ko noone e mutaaddidatan kontaɗo baada ha yoga e muɗum akada no ɓuri tentude min baadin di yoga wa akada hino ɓuri tentude an wa'uhu noneji muɗum ɗin e salatul kusuf ko julde weñunange summa salatul istisqa refti julde yarninango summa salatu tarawih refti julde nafila nden ka sumaye summa salatul witri refti julde witri nden wa kullun kala min hadihi salawati moɗe ɗe julɗe ɗe kontuɗen ɗo se ati aroyay anhu fi finsutugol fi muɗum moƴƴa hadithun khasun yewtere hertinde inchallahu taala si Allah on jaɓi yo Allah newnu en jentagol kadi tafsir on ha hewten ɗon kadi inchallah